Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Kushikuichik kunan wakajkuna, kankunataka Dios mi kushichinga. Kikinkuna imatachari yuitukungichik, shinakajpipish ñukanchikpika wakana tianmi tukuy kunallapiti. Achkakuna kaytaka mana chari chaskinata munankuna. Chasnapish kay kawsaypika nanayta apana punllakuna, wakana punllakuna tiyanmi, shinapish mayhuyak shimikunami kan. Kunan wakakuqkuna kankunataka Diosmi kushichinga. Chasnakajpipish mayvalgimi kan kaypi ñukanchik allitik entendina allitik rikuna, imashina wakana punllakunamantatik rimakun kaypika. Mana rimakunchu, imata mana paktay tukushpa chay mana alli yuykunawan wakajkunata. Mana rimakunchu, imata chay yuyi mashkajkunata wakashpa. Chay wikikunaka mana samachinga, mana kushikuyta apamungachu. Chasnakajpipish wakcha shunguwan Diosta mashkajkuna, chay yuyi katijkunaka paktangami kay bendicionta. Paykunaka Dios mandanapi kawsakushkamanta. Mana pakta kanchu riksirinalla, ashtawanpish wakana punllakunatami charina kanchik. Ñukanchik espiritualpi wakchakuna kashkata riksirinaka shungu fakirinawanmi tandalla kana. Ñukanchik mana alli kashkata, pandarishkata, huchallishkata riksirishpa llakirina wakana. Kutin espiritualpi wakcha kashkata entendishpaka ñukanchik ñawita Jesusapi churana. Huchata rikunchik ashtawan shuwashpa, wañuchishpa, llakichishpa katikukta. Kutin chaymi wakanamun apan. Chayta rikuytukushunmi kishpichik Jesucristo chayta ruraq kashkamanta. Kishpichik Jesucristo mi wakarka wakajkunawan, llakirikkunawanka llakirirka. Yurinchik kay Jerusalén llaqtamanta achkata huyarka y chaymanta wakarka chay gentikunamanta. Chayshina ñukanchikpish entendichunmi mashkan, llakirinapika wakanapika shuk bendición tiyashkata. Kayka mana entendipak sumaqmi wakanapi shuk bendición tiyashkaka. Cristo Jesusta katijkunapak shuk hawalla rikuna señalmi kanakan hawalla shunguta charik. Llakik shunguta charik, wiki ñawita charikuna nitukunchik. Kay munduta rikushpa, phiñarinapak randi, maypish kachun haminapak randika, paykunaka hawapachata rikunkuna, chinallatik ñukanchik shungu pakirishpa, Diospak shunguwanmi shuklla tukunkuna. Mashnatami ñukanchik munaykuna, Diospak munaywan shuklla tukun, rikushunmi kay allpa musukyashkata. Munanchikmi kay allpaka, kallaripi Dioswan allitik apanakuyta charishkaman tigrachun. Romanos 8, 22, 23 penin, Dios rurashka tukuy imalla tiyagmi, wachakuk warmi achkata nanachikuk shina, kunankama llakiwan ayk nikukta rikunchik. Mana chayllachu ayk nikun, ñukanchikpish mari, ñukanchik shungupika ayk nikunchik. Ña Diospak espirituta charik, paypak wawakuna kashpapish, ñukanchik aychatapish, musuyachishpa kishpichichun mari shuyakunchik. Tukuy ñukanchik cuerpo, chinallatik tukuy Dios rurashkami, ayk nikun, kishpichik Jesucristo tigrachun munashkamanta. Chasnakajpika krikkunapak shuk tapuyta charini. Kay mundo kay pacha Dios rurashka ayk nikukpika. Imamantatik ñukanchikka mana ayk ninchik, mana wakanchik. Imamantatik ñukanchikka mana Diospakman tigranchik. Ima tachari apakungi, ima llakipi chari kangi, ima kipi tachari aparishka shina kangi, imamanta chari sustulla llakilla kangi. Shinapish ñukanchik paypakman tigrashpaka kushichishkata chaskishunmi. Jesus arinishka kushikuyta tari tukungimi. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com manquishkay, pagillata guyashkamanta.